umakna Nabi Nuhung lebih sisab butong umuruna ya ko masikiri masu cahaya ya ko masumpajang aki 50 sesiwanni ya ko sujui mabate ron risuju tan rahibana sujuna tapi dega ko korangi pa kada umma yang paling terbaik umakna Nabi Nuhung dega angka umakna Nabi Nuhung tomatoa taryoko kiburu nangka tau lalu lepang itanai makare magi tataryo her tomatoa kasih tarri maka dayro tomatoa we kasih anakku kasih anak darah mate malolo depa kasih napura malakai na mate maka daya rotawe siaga muru nana tamate malolo dia panampura malakai namate maka dia telur ratu tahun na hobi telur ratu tahun anak darah malolo dia panampura malakai ya ko anak darah ko maye bendoro telur ratu tahun na maka rukaru na ya mitai itegare malolo telur ratu tahun na umakna Nabi Ibrahim andar ratuna tau lebih 50 tahun sumpajana masuto cahaya ko masikiri mak bate to non resuju tapi de to pan ya sama terbaik Nabi Musa lebih pada tu tahun nomor na sumpajana ki 50 tahun sesesiwanni de to ni sama terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuruna umakna makare amaru ummati lampe na umuruna ummaku nasa nabita baina sitini antara 60 tahun na ila sibiina na 70 tahun wa akallu ajusu salik angka nalio 70 katode na dapi apa ye tu konalio ni 70 tahun umuru makadai tomatoi balima ni tahu itu kaya tomato podang kadostas mato metonu la pu balima ni tahu ya tu betere manina sapagalaki ka manang ka betere na sang betere robai 5 rupiah si biji na lengo kotoko yana sakupuro wandre roe si poloso kamawata-wata magalak-galak manyama tapi kode siwan terlambat si madodos si malam-malam bahkan sepada komelo ka lobe akara kana moje pe tau lobe mato asang HP mi bawang magi nakoro na liwa ni 70 tong muru na meni sira pulo na tau ia mi mato tu pale idi atana pengalatala umma na Nabi Muhammad ia kona liwa ni 40 tong no muru lo yase megala dan iturupan nalasa pole ekonalia ni 40 tomure moromu ni mapak di banyange mapak di ni puloko mapak di nolati meta te meta cede mapak di lakka mata anak cokong mata anak linroy mangilungilu tu mangilungilu sama lele bakang ekonalia ni 40 tong murue namo isi gonge merutoni meruni jadi makomi dasarna sumpajana siaga akilima misa susiwanni nayro lagi kilimena magaribi si isa si siloloto matinri subuawa si loro si para cedela da minatolieno no subu si loro si tapi harangan tamat suruh gayero umma diolo kotani di iolo bahkan umma Nabi Ibrahim bahkan Nabi Ibrahim mangolo ko pungalatala puang pancaji umma ka okko Muhammad masa perside melo mancaji raya melo mancaji umma jajidi mau paki denang kaninya kanilo makadawe po pancaji umma ka okko Muhammad wena pancaji ki pungalatala umma okko Muhammad umma yang paling terbaik 120 pasabu nabi 25 kokorange 5 ulul asmi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa
Nabi Musa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi ta namoi pasipulu mana sininna sipa na ahlak na sininna bisa 124 sabu nabi maka Nabi ta innama buitu li utammi makari mahalaki dek panolet cau sipa-sipan ahlak na Nabi ta te de ini tarima Nabi Ibrahim mangolo ko pung Allah taala menca Jumat de maka de ni barang ia pelet de ko de na tarima ka de na tapalalo ka pung menca Jumat ko Muhammad surotoni tepui umma na Muhammad ia ko masumpajangi matahayatul kedua yana tu matahayat kedua tahu kama sallaita ala Ibrahim wala ali Ibrahim tanda lebih na ini surotoni tepui pada ini tari menjadi umma Masya Allah